Pozdrav svima! Odmah da kažem da ovaj videoklip neće biti komičnog ili zabavnog karaktera na kojeg ste navikli ovdje na kanalu Cinemanija Vlog. Danas sam uzrujan, tužan i u prvom redu razočaran. Vi znate da sam ja iz Travnika. Travnik se također naziva grad muzej i sa svojom bogatom kulturnom baštinom ovaj grad može biti rival najznačajnijim gradovima na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj mali grad je između ostalog bio i prijestolnica Bosne i Hercegovine 200 godina, a njegov sin Ivo Andrić donese Nobelovu nagradu u njega. Sve što Travnik posjeduje od znamenja ne može se ni mjeriti po onome po čemu je Travnik najpoznatiji, a to je nešto što se ne može ni vidjeti, ni opipati, a to je ona duša grada Travnika. Dragi moji prijatelji i prijateljice, drugovi i drugarice, jarani i jarance, ovih dana u nepovrat je otišao jedan veliki komad te duše. Ono što je Ada Ciganlija za Beograd, Marijan za Split, Bembaša ili Vrelo Bosne za Sarajevo, to je plava voda za Travnik. Prirodno bogatstvo okruženo drevnim građevinama, spomenicima i kulturnim znamenjem. Jedan ambijent koji ne postoji ni u jednom centru grada na svijetu. Neću vam detaljno opisivati ovaj ambijent jer vas ne želim zadržavati ovdje 5 sati. Ko ne zna o plavoj vodi, nek pročita koji paragraf iz Andrićeve Travničke hronike. On je, ne trudeći se previše, poprilično lijepo opisao to mjesto. Davne 1903. godine, nakon velikog požara koji je zadesio Travnik, većina drveća na plavoj vodi je uništena. Nakon požara uz korito plave vode posađen je drvored žalosnih vrba, koje su imale tačno 110 godina da srastu u impozantne drvene spomenike koje su svojom ljepotom, hladom i gracioznošću prkosile travničkoj klimi i mnogo doprinosile sada nezaboravnom ambijentu travničke plave vode. Pa drage žalosne vrbe, sreta vam 110. rođendan. U noći sa četvrtka na petak, jel to bio 8. mart, nebitno, drvored žalosnih vrbi koji je krasio plavu vodu šapatom motorne pile nestao je zauvijek. Desilo se to pod izgovorom da su zastarjele, da su opasne. Siguran sam da je vegetacija na Magrejanu u Splitu opasna, da je kilometarski drvored u aleji kojom fijakeri voze sa Iliđe do Vrela Bosne također ima stabala koja mogu biti opasna. Ali hajde nek se neko napravi manga, pa nek posjeće stara stabla na Marijanu ili Vrelu Bosne, no nema veze. Sve ovo što sam vam spomenuo ništa nije toliko bitno, ne živi se od stare slave, što se kaže. Ja lično danas nemam ništa od toga. Uopšte je nebitno što su moji preci u Lutvinoj kahvi na plavoj vodi krojili sudbinu Travnika i što su dočekivali i ispraćali prve konzule koje su dolazili na ove prostore. Ja sam rođen mnogo generacija poslije toga. Ovo će sada biti malo sebično, ali ću vam reći zašto je mene lično potreslo ovo. Ja sam se vjenčao ispod jedne od tih žalosnih vrbi. I to na najljepšem od mostića koji premoštavaju plavu vodu. U tom jednom od najsretnijih trenutaka u mom životu, kad je vjenčanje trajalo, počela je da pada kiša. Ali je bilo u redu, jer tu su bile žalosne vrbe i niko nije pokisao. Moje dijete će dobro znati za te vrbe. A ja lično zbog mojih iskustava u sjeni žalosnih vrba na plavoj vodi nikad ih zaboraviti neću. Panjeve je bilo valjda preskupo iščupat, zato su i ostali. Ali oni neka budu spomenici tom drveću i nek budu sami svoj svjedok i odgovor svakom turisti i prolazniku namjerniku koji se zapita šta su im i koji im ovo uradi od plave vode. Molim vas, podijelite ovaj videoklip s kim možete. Pozdrav svima i nemojte jesti žut snijeg.